Sanibonani bangcwele emini egameni lenkosi yethu lenjesu. Amen nonke. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sophinzwa sinika lethuba. Sisiwenza into ehlukene. Nami senkhona besokhona. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi. Ingasolve ngiyela kaningi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu etone imandla losithandzako. Lesitho liyamvele. Ngeke sathabela ngakhona bengakabheki lokuthi inkosi toba khona. Ivele ngegcine. Kube ngathi besixosha inyoka siyibulala. Ngabe siyibambe ngemsiyasi sisele emkhotheni. Kodwa gcina ke siphumele ngaphandle. Siyabonga kakhulu. Inkosi ibusise. Amen. Umkhulu shonke nabakithi abangamati. Ngisakholwa inkosi uJesu bazalwane. Haleluya. Msithi yamsolisa avuma noJesu ungumsindisi wami. Noma nje komkhulu kulamalanga ngiyenta ukuthi ningakhulu. Amen. Amen. Kodwa sibonga lokuthi nje solo sithi yasho umfana kaNkulunkulu iqiniso kwasilamalanga kucinile kakhulu. Egameni lenkosi lenjesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Lapha ke banginike isihloko la inguzanguza. Uzanguza isihloko. Amen. Amen. Yina inguzanguza yesihloko. Noma ngabe nibabili lalingavumelani kude ningakwenda. Inguzangu shokuze lesihloko lesikuphila. Haleluya. Sisuka ke uNkulunkulu. Okay, asengigijima embilinganasi. Namhla sita ikhuluma ngomfana benkosi. Sibone ukuthi simqwa kanganani. Sibone ukuthi thina fanele senze njani. Ngoba iqiniso loSathane uyahlasela vele kakhulu. Ufuna kubhidlile. Okuyathi ukuthi uma bazalwane bangaboni ngasolinye vele ngithi nesibhakele. Amen. Amen. Ungako lapha kulombhosho lebawakha wathi ubulele abantu abalwini kude lokungabehlula. Wasikodwa manje asese ngoba badala ingodi. Asese. Salonke lenkosi. Amen. Wetha uJehova fika bafakathi lwi waphela lelo. Ulo wabhekale bewabhekale akwathi ukuthi babathini ngesikhathi behlukana ngoba singasevuwana. Ngiyathemba nentamba yayiphuma nje. Sanibonani lokho egameni laJesu. Ake sifunde lapha kuMateyu 12. Sitawufunda verse 24 na 25 nje. Bese ndadama sokufundzela 28 phela la kuMateyu. Siyabonga. Kepha abaFarisi nabakuva lokhu bathi lo ukhipha emadimoni ngaBelzebuli umbusi wemadimoni kuphela. Kepha Jesu ayathi imicabango yabo wathi kubo wonke umbuso lowehlukene ekhathi uyachitheka. Kude lidolobha noma likhaya lelingema nalehlukene ekhathi. 28. Kepha nangabe ngikhipha emadimoni ngamoya waNkulunkulu kusho ukuthi umbuso waNkulunkulu sowufikile ke kini. Siyabonga. Amen. 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 Buye kuKristu. Sathane wayibamba lento le. Amen. So Sathane abaFarisi ke bathi ke wabe bangafuni ikholwa uJesu. Kodwa kubulamnikile amandla. Bathi hayi lokuthi amadimoni abesabaleka ngilo brother Paul lenkosi emadimoni. Hayi lokuthi wakhipha ngemandla kaNkulunkulu. Salwe abantu bengazi. Uthi Jesu akayidobola. Kulabanye amavesi uthi uma Sathane efika nekhasi alwa yedwa lo mbuso wakhe ngeke ume. So ke Jesu ke ale
ngisho umbuso welive ngeke ume nelikhaya futhi litawuchitheka ngoba lakhaya abasaboni ngasolinye. Haleluya. Untelo Satan tawuchitheka manje wakubamba lokho besathane ukuthi cha lokhu ufuna ukusebenzisa kuze kuthi lo mbuso kaNkulunkulu okhona ezulwini ngoba wona wena abantu babe munye babone ngasolinye kuze kubhidle lamhlabeni ungabi khona ufuna ngibehlukanisa sanwabantu benkosi. Siyabonga kakhulu manje Jesu siyakhulumela lokho wabona ukuthi uSathane akayenda legodi uthi labantwana bami ngoba labantwana bami emhlabeni noma ke bapresenta ubuso kaNkulunkulu lo lezwi sanwabantu benkosi noma ke bamele ubuso kaNkulunkulu okuphi uthi uma labantu babaye kulo ngabehlula batawuphumelela laba kwendaba asese sebafaka kubo kwehlukana sanwabantu benkosi lokusho ukuthi lezulwini etulu kunebunye kusuka uNkulunkulu kuyaJesu etidalwa letinglozi kunebunye kungako lo mfokathi kwabonakala ukuthi sowutinzawo ezulwini ngoba yena kasaboni ngasoline naNkulunkulu sowudala umkhathi nasetinglozi alamhlanje wawudala umkhathi wena njalo umkhathi la yena umlalela njalo inkosi yakhe uSathane. Siyabonga kakhulu. Siyabona ukuthi kuyingoti kungaboni ngasolinye Jesu ke sowukhuluma ngelikhaya langaboni ngasolinye liyaqitheka nembuso ngelemile yangaboni ngasolinye liyaqitheka lamanyathi lamaqembu alwa odwa bese kubabade kuthula sokufa abantu ngoba nje abasaboni ngasolinye lalabaholayo. Ngoba ke sifunde John lapha John 17 John en Matthew hayi ngalesambulo John 17 sitawufunza 9 na 10 na 11 na 12 na 13 bese yakhaza na 13 so ufunza 15 bese yakhaza 15 so ufunza 20 na 21 na 22 na 23. Siyabonga kakhulu. Ngiyabathandazela babe angithandazeli lona live kodwa labo longiphe bona ngobe babakho bonke laba bami bakho nabo bonke laba bakho bami mine ngithunyisiwe kubo manje mine sengita kuwe angisekho eveni kodwa bona baseseveni babelongcwele bagcine egameni lakho longiphe lona kuze nabo babe munye njengoba wena nami simunye ngisesenabo ngaba londvolota egameni lakho lowangipha lona ngabalondvolota kwabade ngisho namunye emkhathini wabo lowalahleka ngaphandle kwalowo labesafanele kulahlwa kuze kugcwaliseke imibhalo kodwa manje sengita kuwe letinto ngitikhuluma ngiselapha emhlabeni khona bateuba nekutfokota lokuphelele etinhlitweni tabo. Ngesimala ucela uqaqama nje 15 ina yedwana bese uyale 20 yakina 23. Angiceli ukuthi ubasuse eveni kodwa ngicela ukuthi ubalondvolote bangathunjwa ngulomubi. Yabese uyaphwenje siyafika le-23. Angithandazeli lababodwa kodwa ngithandazela nalabo labayawukholwa kimi ngelivi labo. Ngithandazela ukuthi babe munye bonke njengaloku wena
babe ukimi nami ngikuwe kuze kuthi nabo babe kithi khona live litawukholwa ukuthi ngithunywe nguwe ngibanike kona lokho kukhadimula lo wanginika kona kuze babe munye njengoba thina nawe simunye mina ngikubo nawe ukimi bapheleliswe ebunyeni kuze live lati ukuthi wangithuma nekuthi nabo uyabathanza njengoba nami wangithanza. Siyabonga. Siyabonga mfana. Amen. Siyabonga mfana benkosi. Manje ke Jesu asithanza kakhulu nje olivuleni kwethu njalo ukuthi ngulathanda live kangaka. Wathumela ngendodana yakhe. Wathi noma sala emhlabeni Jesu kwayena athi livuleni Nkosi kwayena. Wasiyathi nikela kulomsebenzi. Amen. Jesu ayibona ukuthi kwase kube ingoti le. Uma labantwana benkosi abathandazela. Ngoba umbuso waselweni munye. Uthi sababe sinjani la? Lobunye umbuso wasezulwini. Sambona nonke abantwana benkosi. Ngifuna ukusho lokho. Noma sokufisekele emakhaya ethu, but umbuso wakukhona. Manje Jesu uyathandaza. Sokufika isikhathi sakhe sokuthi sala hambe emhlabeni. Usekhona emhlabeni usuka mina babe angisekho sekuwe. Ngoba vele isikhathi sakhe sesiphelile kokusabela emhlabeni. Manje ngiyabathandazela babe ngento kanjani na? Hallelujah. Baba ngeke kubonakala. Lo muso wasezulwini kile sawufanele. Sanibonani. Amen. Hayi ngiyawukhuluma phela. Amen. Siyabonga kakhulu. Uthi kwamthake angithandazelwa live. Shosha kathandazeli umuntu. Uthi ngithandazela labo babe wena lo mphebo nami le Jesu. Ngobange bamje bange bakho. Uzubangile egameni lakho lomphelo. Babe munye njengathi. Amen. Basaleni khona kodwa. Amen. Siyabonga kakhulu. Uthi ke babe. Sele ngibagilile egameni lakho. Kude ulahlekile. Thengela ukuthi ke ubalondolote. Ungabasusi kulelive. Ubalondolote ukuthi kuphela lo mubi abathubi. Ngoba lo mubi ufuna ukusiphida lo mbuso wasezulwini. Amen. Uzibona semakhaya babe namake nabaliso linye. Oh, ekhaya hlala ngekuthula, hlala ngekuthula la. Ekhaya. Hlala ngekuthula kaze kuyovala. Lo mnyaka afashiye lo munye. Kodwa bethu babona bangaboni kanye kanye. Hayi lo mnyaka bamlaza kamazini. Abantwana sathi besebentwa njani. Sanibona abantwana benkosi. Ufuna kusho njalo. Okay, siyambonga le Jesu ngoba uhlakaniphile. Sengiyabona ukusathane nakaza ngithandazela lona live. Naba lo pheba siyabona bagaza ukuthi manje kine khona lapho. Utawugila ngabona la sabatholile. Lo mnyeke ephizile njani. Niyangifaka basana. Amen. So usiye mama. Angithandazela mabodwa. Lo sungiphengo nanya. Bathangela labo. Laba ukholwa. Ngime egameni baba yena njalo. Nasi sankhela. Ngoba le nkolo ishayile. Sila mahlevuthe. Amen. Ngoba simele umbuso wasezulwini. Ngikhona basana. Siyabonga kakhulu. Awuqhubeka lapha kulo 2021. Baphuze ngilandzele lapho. Qhubeka mfana. Angithandazeli lababodwa. Kodwa ngithandazela nalabo labayawukholwa kimi ngelivi labo. Ngithandazela ukuthi babe munye bonke. Njengalokhu wena babe ukimi nami ngikuwe kuze kuthi nabo babe kithi khona
live litawukholwa ukuthi ngithunywe nguwe. Siyabonga. Hallelujah. Amen. Uyathandaza Jesu, umthandazo wokugcina. Babe mina ngijabule bona basala. Kodwa ukuphela nomsebenzi, salwa bona benkosi. Amen. Kodwa babe ngicela wena njani ubagcine. Siyabazwa ukuthi uNkulunkulu Jesu beka umuva kwendlula bonke abantu emhlabeni. Ungabathi indvodana yami lengithokodile. Ngale ngithatha iveni. Amen. Hallelujah. Amen. Lokuyinkomba ukuthi konke Jesu bekacela uNkulunkulu. Beka mentela. Noma sikhathi simono singavumele njani? Amen. Uthi ke babe munye njengathi ngoba thina wesinjani simunye bona babe kimi nembe kuwe kuze live leli vele likhona ukuthi ungithumile. Amen. Hallelujah. Sanibona abazalwane khona yini. Amen. Kuze live leli likhona ukuthi ngithumile. Amen. Kuze live likhona ukuthi vele Jesu uNkulunkulu kuphila ezulwini. Ngoba live la ukuthi Jesu uqala uJosefa naMaria. Wamenywa naye. Umuntu nje uprofeti nje lofuna bala. Hawaningifa abazalwane. Amen. Uyathandaza Jesu. Hallelujah. Amen. Kinebala kuba kinebala. Ngibanike kona lokho kukhadimula lo wanginika kona. Kuze babe munye. Njengoba thine nawe simunye. Siyabonga. Hallelujah. Amen. Salibani bantwana benkosi. Amen. Uthi ke Jesu lapha nakavusa Lazaro. Uthi ke hey. Angutshela ukuthi na ukholwa ngi utayibona ingathi ulo ngaNkulunkulu. Ikhona bazalwane. Ngemagama lamafisha lenkathumulo ngemandla embuso kaNkulunkulu. Ngibanike yona lenkathi mu. Unikele ukuba babe munye. Bathomela izulu balamhlabeni. Bese njani bazalwane? Sabona lo. Amen. Manje usiya Jesu sebanikile ba. Sebanayo lamandla alobule ukuthi bangamela umbuso wasezulwini. Uze live libona hayibo. Nali bathela Jesu. Sebanikile. Kodwa kwakwehluwana umhlolo ke. Umhlolo ke lo sathandazelwa sabona lo chokuthi inkhodi ezaba kwenda njani ningabone inkhodi le uNkulunkulu yina inkhodi okay lesifunzelana basaleshi sanibona no. Amen. Yeah. Ngoba thina simunye nawe sibona ngasolinye nawe manje nabana abangezile mina labantu badlalami kufune babe njengathi kuze lo msebenzi wakho babe uphumelele ngoba lo msebenzi osiswa kwethu wahlela lesulwini ngathi singekho. Amen. Ngathi singekho. Ya sanibona no. Amen. Ake sifuze khona into ephokala. Sehluko sokukala. Ufunze nje lo verse 10 na 11 na 12 ba 13. Yegameni la Jesu. Sanibona nonke. Bazalwane bami labathandekako. Ngiyalincenga ngelibito lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nivumelane nganvoyinye nonke. Kubede kwehlukana emkhathini wenu. Kodwa nipheleliswe emcondweni munye nasembonweni munye. Lokhu ngikusho ngoba sengivile ngani bazalwane bami.
ngitshelwe bendlu yakakhowe kuthi kukhona siphithiphithi sekwehlukana emkhathini. Ngisho lokhu kwekuthi lo munye uthi mina ngiwakaPawula, lo munye athi mina ngiwaka-Apholosi, nalo munye athi mina ngiwakaKhefasi, nalo munye athi mina ngiwakaKristu. Kristu wehlukene yini? NguPawula yini lo wabethelwa ngenxa yenu? Nabhajadiselwa egameni laPawula yini? Siyabonga. Sanibona nonke. Kunenkulumo ke lekhona la ngoba Sathane akwehlulile wahlala. Yithi ke hey yakuthandazile phinde ngiphinda ke futhi uyayakha nokufa kwakhe futhi ukuthi afe so ithi nokufa kwakhe wabhisa lodvoka imisimelo nemthetho bayihlalisa wayibhidita wasuthala abantu ababili noWetife lo mjuda noWetife wena uthi uNkulunkulu bemukeleke ngamuntu abe munye. Siyabonga. Anipasele nganayi bazalwane. Nami bese ngihamba. Kodwa sengikhulumile nganegamile lenkosi. Hayi ukhulume abantwana benkosi. Lokho ayithathela phansi awu baqabela uNkulunkulu. Ngoba akufundzela lapha ke lo verse 4 suke 3 nje yokugcina lapha ku5. Verse 4. Nebakuthalela kugcina bunye bamoya ngesibopho sekuthula. Munye umtimba, munye namoya. Njengoba linye nelithemba lenabitelwa kulo. Yinye inkosi kunye kukholwa, munye umbhapatiso. Siyabonga. Awulela seyafanisa kodwa lenkosi abona nonke. Yini Jesu akhuluma, Pawula akhuluma ngalendlela. Ngoba leli ivangeli abantwana benkosi. uJesu baba kusuka kwefethu nyaweni. Why asikhusela igila kunye kukamoya? Ngoba umoya unjani? Munye nethemba linye, nemtimba munye, nokukholwa kunye, nombhapatiso munye. Kusho ukuthi labantu babekenza endaweni yokwakhiwa ukuthi kubethe noma kusiphahluka. Ngoba lwaqala siphahluka nguSathane. Kanti impilo yakhona yonke impilo kaNkulunkulu. Impilo yani yekungabona isekhaya, likhaya liyakhoza. Uma live nalo liyakhoza. Uma libakhiwa ukuthi kubethe noma kusiphahluka. Ngoba lwaqala siphahluka nguSathane. Kanti impilo yakhona yonke impilo kaNkulunkulu. Impilo yani yekungabona isekhaya, likhaya liyakhoza. Uma live nalo liyakhoza. Uma libona ngesoli konke nje futhi konke kuyaphumelela. Yini kungoba kuvela from heaven kumjalo tindotonke nemiso tindotonke emazwini enturo nasemhlabeni phansi. Haleluya. Sokaba ngumhlola lokuthi hayi nami ngifole Jesu uthi ke kimi hayi mina enza imali noma akholwa kahle ngoJesu lofana khona lapha pha ikhona bazalwane yana akasathi butha njani khona lapha pha yena akabenzeka lapha pha tekebe unepesona lapha sibona lesi saphendula lesi yini akimilendele ehlukene ngoba sikholwa uJesu but umlende lomunye ukuphi nemkhono hayi Nkosi wakufanele uthi bonke abantu labavuma ukuthi Jesu uyinkosi bamemukele bakufanele bangene emnyeni bakholwa egameni likaJesu bathose inkozo bathose ngoNkulunkulu losuka ezulwini from heaven. Hallelujah. Amen. Amen. Ngapha ngoba ngibona Jesu asho ukuthi bangathuki.
athile ngawo sokuseleni manje ubhekane nelibali ubhekane nayo yebo sikhulume alo sababe lokukhosi basezulwini hayi ngoba ulwa nebukhosi basezulwini ubhekane ngongeko utangalibona sitoshona haleluya lokufela bandla liphika emthandazweni lingabalisa hayi bandla laJesu thina kodwa lomnulaba uyathi ezwini ukuthi umbuso benjani amen lapha sufuna yakhona inkinga zibasemayo siyabonga kakhulu hamba nabenkosi frasi emthandazweni ukulasike kulesikabalesi kuze sifanele kuze kushiwe ukuthi hayi Jesu vele ngoba nakwendeka nje yenza buyafana nje yoza amthungu uNkulunkulu sokwendeka lokho kwendeka ngani Jesu akafiki siyabonga kakhulu basana igama likaJesu so thingako tinzaba tebunye Kristu siyabonga